Nirmala Kenyam Kanasan content barwani lingua sama kan online TV channel. Nere yene diala content la rwanya lingua sama kelari kod mala te kel ke yaka ya posa. Bana lere bana kelin ke jen gwa sama lere titi gor kan liang along ka Tarington kon lat koro diare dwaran. Kenyam kan kono niam mi jiram jidit ka no online TV channel goro jen o jender subscribe ka dere notification bell dere twine komite kalar mishi berech da shwa mala shubegeji gwasadan en pai berech gwawo de jinba dere meto dere ja goro gwasamo shet ko dere comment ka dere jenyu agboga nasan ko ken an walla shanka wal badak ka faydich ron kina dangaro widi jan dangaro widi ban lerti ban kalinga gwa ka ta dan en token kaja dio je chana tungman chana kalinga long dara kwao tega dekan kon kaling te gor kon ngode kon ka ngach no ban te ban ka linga gwa ke nyama kan kono nyamre ler kaname naga jan wode lerti de ka nyoga yekel men nyam lera ban la de dung jana ci jang no ci ko riyan nak ban roy ke dung jana kenyam jang re dwaren gwada tiketin ay kone kawaraf baname chakula no community jana ka ruade tele kan ci nyenye kan ware so ci ka nyeny lo chicken ne di shop ka bakal chicken nganak karodian kane wal baro titi ka bot tidit kamniken ade jogano ala community jane ke dinka community ka jan gwasame atigre kore karodian nakaro karo shit ka mangai kono en jang chicken dial dong ene de kono nakamanda lat kamo kirme yadit so tigre kor tidit te community ne ken ti lat ke jega lon kirm yadit ko ngai kono no kirm yadit te ka community mudadian so kone to kane ko la ka baga nan kore waga ja ko gale use lo wa kanak ne ta rodin distant ka kirm yadit ajen la kola to ko ne shan kam de non rodin nan ne bakal kane wal baro te ka bot dit ka cha waktu wan cha nan kan dio je ngai kono ka gwade dan ne chan rojene te ne wal baro ya nan ne wal bakal ya nak kan ne kam nin karodian te ka ngade jidwar tukdwelen mishala si community na mo kane tin content nyen ka jang ko ken te chale jang loy jang no so korean ton tegaten kan kor ken to ka kor la join siang chicken ga dak men duel dio ja kwal ku dio ja mi chatur ngen chaga nyoy kel wal kan nyoy kel okay be je nyoy kel gwado men no kan kor ko ne to kam din ngen jang ti tin shimnen yanamo chicken duel ken dia al market din chicken wang gwado anti korea to okten no wa ken to ko kurunwang ka ta dan na chicken lat keja so kormidit kormi ne bakal shenak wajen namo to ko kamshale ngapa gok jen godan to kormotin ka tony iskanti june bakal shuka liu no ka chune wal baro shuka to bot so namo community dien nyenyo no korodien ko la kan nyen karo so konti gujeno kene ke peaceful community kan jang to tigre korbo korodien name dara jom we kaya man banling ka rewdo gwasme manda na chituok re which ka buri biye dio je shaling dio je buri biye ana tege mi chituok tin ne ga jan chang wal baro ka fay di ron kina dangro di diech en men chituok tin jana ala jang ten winami shikan logo no jel bonin content we kuji Ethiopia kan bonin content jen kuji Ethiopia so na montem rala mo jatin murai kone rol medit rol mo cha tung no pan ano shibone chicken jel tele gwawu gaten ko kume dung so Sudan chicken la no tele bon to bigien to bo rol Ethiopia ka tele bon to ben rol South Sudan nyok men jak meter ko wasalong ala gwada tiketin ne kan bone shi kwich South Sudan jen a kwich Ethiopia wacha ne din konti laji Ethiopia chaga jak ko de ka wen winemi
ko bu ko right ke ne de konte la jang tin ku ye la ji so Sudan ke de ni ke me yadi tin konde cha wo cha je ke la buri be ku ye ko ke ni tin konde lo ko jen go dong de bonde ka jal ano cha kwen cha nang kine dial chika gak tel gwa bu kwen ga je lo la kan dia yon na ma ke ni konte ne to wat men bi akul ngai gwa de me la jang me le kene mi je ka long so rega me rega to ko tam ko buri be wa cha jiku mi cha ja ko de ko kuyir gwa dan te gete wa chi ko kun ne ri konte la bun especially ri konte ora kaka wa ka na ukut ba na me ngo de tel mi cha la mi cha le ba den men cha la de kuma gambal ba ne ri konte ten gene mi ka ne to shi ko dan na lo shi ka roi na ti kana gor so mi jojen tamano mu we woni amano der be ja long ka ta shianga ko an kwanan kwala kana ke Ethiopia kwal nang re winitin wi Ethiopia bo la nang ka jen do bo mo che mangai kono no ka akobo poinde te pin Ethiopia te akobo Ethiopia ka te ka akobo South Sudan so mu jen kwan we kuje mi la we ne ka jen gwadum ke bure be ba kulo dak bin ba kulo ngok ba kulo gwadan weten barante man lokana en kuma South Sudan so no mo jaga na ko dong bete korum beto ka jen bure be an gwadum ne ko mu te che de dun South Sudan che gor no bina jal kare year so be regional conflict be jakos bo pin Ethiopia kan South Sudan ko year da kan kare te year ndan te kuje men te ketin South Sudan ni jaten te kuje ran ji Ethiopia teten so me gane de shela gang jalo china jal so nam berek dit be jenon ko kan wala kwal nan ka ko bo kum Ethiopia ga kan ke shi kan jal bina ko jal ka code ka kadwal nat ke kume SSPDF so ngore ne me tuoktana tama ko tenare shushka ando badan balel ke je no shiat tele mistel information mishana ngun ke kwide de yen ngaje gwano ngore tama kor bedeten ke bure be ka gwadan be ko mo te chaje leben yere mo chaje bele banala jal ke je bering midi bejeno na meni dara dor me de yen len komandan le roda na me kel gwada me jawda ban nyogo melin kone bana roiche katin ko kene kone lat karu di re doaran okay chana ben kana me shala do shirin al shabok longashuk dundo tel ramiche jaj an kor gwasanteten gwada shalke mangok payam no alo akam jane kane jeshen bola nwer wayami kalungashuk korame be ka gwadan shalke igwelgu be ka dop gwelgu enona wa korche gultuok ne pan ne ke run wang wo ka shangdar na alaken SSPDF la denye jane ten kono met kel ke kum kirme yadi wa ken ci gobin ke lungo shugulo per ken na ka watan botin kontin kwa kon lo to bo watan de ne te jangnen kon ke ten wartan botin te ka pagag wat wa te ten ko wa ci ke jen ci ko so on kormo de ten man cha ko kwen gwada man ta jiga ne recording te kalungu shuga la jejen bor ken shi ke je ne SSPDF shi ka jojok ke cha ka joj ko do brana chalat ke je man chalat longo wa kanwara nong kan kwara pa kwan la kwara pa kwan man pa kwan la ngade la county commissioner ana dong lungu shuk man ko cha kwara ten cha ja wo kukala nong no kwada dien mi jadit kukala nong ka bom re wech e baje bulot na mone kel mi le roden tama kana o wala jen go men gor ke lungo kum kirim yadi de won gwada mo kelio atu ga naka lungo shuk au bene kam ka mai wut kelio wa gwama kelio be yiga dung part as pelem alo ba ka be kum kirim yadi ajenda an teketen nuwari gwada me jang ke busy ne gwada me gor kono ne kan nuwari ke busy gwada me nan kan na ka kume jane me gaina na mene me kwa lam walangu I don't know what is happening in our community me no kan longo ka jang no de ka tekel ka jang dar kula o te ka resolve de je ka kum ke me yadi ke juba wala do benden chide gwano de na de ka tek bai jono jin wona dam woro na nyimor let's say ko right now bigger community became a displaced segment dana chito ka kanasar kan nuarji gtede gonna kon dial ka continent nuar kon ya cholno we hostile kan content kon daka chianen kanasar cha jadek cha na cha ga ju jan tama jana to ko kalunga shunyok along wenen kon chu ko la jejen bor ka jodani kan gar online
kane cha ka joj ke ngade ke helicopter but helicopter kana ka jek taram cha nyor ka ajan kul te kor la kana kor pin tele rek bat jeng na dung ne ala danen nyen kan la rin ala boka kor mo teten kwale kuch kon wala shank wal badda ka fay di ron kina dangro jan dangro di ngoda tele information mission ben ka ta danen ci shange te ga misha na mu ka board ke mitene jete ni en ngoda kana kon ngaj ban men ci kan la di kala no shiken sspdf ci kana joj ci kana jojok sspdf be ka long ka ngar medit ke de medit ko men lat ken tama kan gor kana be kana ok fayda lakin ci kana dier ka ne de kontila tila jiwich la point community they don't care about community and they konan kwange ka jan gwasame diere kan ke di jana jelga ka they don't care about community diere kan ka power dan jelga ka kan yuru kon la kama ka kirma yadi chu community dan de ka na kula right no they don't care kwala kuch what is the reason no jin bibirwech gwan metele ji community ten angum benongji metele community do mukula ten ngwadamo bika power mijel ke ji bika ben george bika belelde bika benak ko bukul te ka power mana me be jazwa mi di long be jeno munyo dano changi jinle la kwar bongo da batel mu ga ambe to ka je so na me dara me to ana mone jordan gwad men chalat te ka ne de shegwar ka kwima na to ka akobo kana nasher te ka jo chalat gwad mu gor ba kwenia jo shalat gwasame mgoliang Dr. Yegai Cook wa shemugwana jan chajalat shemugwa chajalat ko ramen chakwany antama ala kwara ko bake commissioner warama mo rana SPLA-IO kana gorno ba kwanya ramkel ka party de ramkel ka party misha kwanyan gwadamo da te ka kormu din me de to wajen menyodo jen ne kwanya gwa she logo no briyamba loñ ka kobo so wache jugujano in stereo dombo no na ran kume dunkir me yadit in a state cha gorojen wojen ba yigno na ramkel ka SPLA-IO ramen che nonga SPLA-IO wuri shalka kwen ma kwachak ni na de gwaj me shange to ajo kulo lo pinye honorable Simon Pongyang no shimo gwa ngweno babin pin boten ko ram ran SPLA-IO tele ka daga chancha lo kwani jabo kirm yadit kana Dr. Yegai Cook tele rek babin pin so washi wuri shalka me Dr. Yegai Cook washi gorno community de mentere wich ka ko telari mbello inten ajen mi wa kwanya ran SPLA-IO wache dobe dane chala do de SPLA-IO dial de woyne ka wache chuguje no mu we ngorten lo no ngane ramme mala randi ne bore wi ka ko bo be ran dit be non ka bilia batok so chana mo che churi ala ka jen la den wo jen chamu gwa chelat ko bo kwanya ran SPLA-IO ko don der kwanya ran SPLA-AG so jo me jen jo dana gor de nyaa yakel gore nyogane de ko ken ban lene jek ka gwasen be ko be teklerte ban linka rikin kono to ka matiang la lungu shuk bu konta dana ci koriya to goje kana ta dana shana cha displays ke je bana kalin ka kor gwatan be bana more information bu kon kalin ka kamandana be ne biya tamal talo ay we ka yakole internet goro ne bye bye